Mbak. Enggak, tebang tebu. Mandornya masih bisa diurus. Bosnya mana bosnya? Ya, DM. Ya Allah. Mandornya. Geng. Uang mainan, Mbak. guys. Ini laporin aja ke polisi, Mbak. Uang mainan, Iya, guys. kasihan orang tua begini loh. Ganti saja, enggak apa-apa. Bukan gampang tebang tebu, Bukan Pak. Ratu. Mbak. Enggak, tebang tebu. Mandornya masih bisa diurus. Bosnya mana bosnya? Ya, DM. Ya Allah. Mandornya. Geng. Uang mainan, Mbak. guys. Ini laporin aja ke polisi, Mbak. Uang mainan, Iya, guys. kasihan orang tua begini loh. Ganti saja, enggak apa-apa. Bukan gampang tebang tebu, Bukan Pak. Ratu.